Ja, julle, kyk nou 'n bietjie hier. SARS to start monitoring your bank transactions in real time. Nou hierdie goed gaan gedoen word met AI. The new system will target side hustles and tighten tax compliance. The South African Revenue Service has announced that it will implement a new real-time monitoring system that will be able to detect interest-bearing transactions, capital gains, and digital wallet activities almost immediately. En hier sê iemand SARS to start real-time bank account monitoring for tax compliance. Personal account activity might trigger audits, side hustles, earnings like Uber, Bolt, and online sales become more visible. Cash-based or rental income is easier for SARS to spot. What are your thoughts? The system will also track activity from banks and other financial platforms. According to SARS, this upgraded system will help detect undeclared income. It will also reduce the need for manual audits and help address the tax gap. We are improving our ability to detect non-compliance instantly. If income is earned, it must be declared, said SARS Commissioner Edward Kieswetter. Banks and investment platforms already share financial information with SARS, but this update will give SARS real-time access to the data. Who will this affect most? Part of the update is aimed at cracking down on tax evasion, including by small businesses and freelancers who channel business income through private accounts. Audits will also be triggered when business income is moved through personal accounts instead of business accounts. Side hustle earnings, such as those from e-hailing drivers, influencers, and online sales, will also become more visible to SARS. Undeclared rental income and cash-based business earnings will be easier to detect as well. So, hier kom dit. Hier kom dit, hier kom dit, hier kom dit. Cashless society. Want toe hulle ons wil druk. Mense, wanneer gaan ons wegbreek van hierdie wat is dit, die Reserve Bank? Wanneer gaan ons begin wegbreek van hulle af? Ons eie banke stig. Wanneer breek ons weg? Is daar al so bank uit waar ons goed kan doen? Waar ons intern in hierdie land ons eie ekonomie kan stig en hulle uitstoot? Want as ons dit kan regkry, dan gaan ons nie 'n probleem hê met digitale ID's nie. As ons dit kan regkry, dan het ons nie nodig dat SARS op ons bankrekening, op ons persoonlike bankrekeninge spioneer en transactions aftrek waar hulle wil en waar hulle nie wil nie en goed nie. Nou kom hulle vir ons klein mense, ons mense wat min verdien. Nou kom hulle vir ons. Ek meen genigtig, is dit nog viable om 'n besigheid te registreer in Suid-Afrika? Met al die goed wat nou aangaan? Die arme e-hailing drivers. Wat van die taxi bestuurders? So almal wat nee, die reël geld vir net ons wat nie cash verdien nie. Soos byvoorbeeld daar die reël geld vir ons, maar dit geld nie vir informante nie. Hoe kan jy iemand exclude van 'n reël, maar vir ander moet dit tel? Kieswetter moet sy eentjies in 'n ry kry, regtig waar.
Edward is kieswetter. Hoe kan jy ons boelie, meneer? Jy is besig om te boelie. Mense, die wat besighede het, asseblief, moenie cash wegvat nie. Is daar iemand daar buite wat 'n bank kan stig waar ons 'n ander currency kan hardloop? Wat nie onder die reservebank val nie. Is daar iemand daar buite? Ons soek nie die digitale ID nie. Ons soek nie SARS se gemors nie. Want lyk my elke ding wat nou onder die reservebank gaan, word nou gedruk dat die hele land cashless toe moet gaan. Alright. Okay. Ek het nou hierdie artikel nou vir julle gewys. Asseblief as hier iemand is wat vir ons kan help, dat ons 'n bank kan stig of iets. Ek weet nie of Oranje al reeds een het nie. Ek dink hulle het, maar ek weet nie of dit val onder die reservebank nie. Asseblief mense, ons kan nie verder so geboelie word deur ons eie land nie.